Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Temaşevanên hêja şeva bixêr. Nêrîna rast dest pê kir vê heftê jî mijarên cuda em ê xeber bidin. Bi rastî di nav rojê de ji do êvarê pê de em dikarin bêjin. Li Rusya tevliheviyeke qrîzekê heye em vê taxîb dikin. Ji şevexê de çavê me li ajansa li xebera bû. Meselehê baş nehatiye femkirin jê em dikarin vê jî bêjin. Dewleteke wek Rusya ji derve ve girtî jî heta meselê nav xweyî ji dunyayê re bê aşkerekirin û bê hînkirin jî hinek wext lazim e. Ji ber vê em hê jî meselê baş nikarin fehm bikin. Em vê dizanin dewleta Rusya dewleteke otorîter û dewleteke ew jî her çiqa li aliyê rojava be ew jî dewleteke emperyal e û hêzeke wê leşkerî heye Wagner tê gotin jê re û evana bi pera eskerî dikin. Ne girêdayî bi leşkeriya Rusyayê vene dewletê vene serê xwe wek şirketekî ne wek serbixwe ne ev vê rêxistinê yan jî vê hêzê li hember Rusya li hember dewleta xwe serî rakirine em dikarin kurtayî vê bêjin. Ev mijar em ê serê xeber bidin lêbelê ewil li ser mijarê navxweyî em hinekî dixwazin xeber bidin. Di navê heftiya çûyî de Serokkomarş Birêz Recep Tayyip Erdoğan careke din behsa kanûna esasî kir, behsa sernûxmandinê kir, gazî li partiya kir, werin em vê meselê, vê mijarê têxin bin ewlehiya kanûnê û kanûnê em êdî serast bikin ku êdî ji niha pêda kes nikaribe li hember tesettürê sernûxmandinê gavekê neyînî bavêje û her wiha behsa kanûna esasî jî tê kirin. Lewra ev jî ji bo Tirkiye ihtiyacekî mezin e ji sala heştê û dudiya pê de heta aniha kanûneke esasî ji aliyê leşkeriyê ve hatiye amadekirin em pê têne îdarekirin. Dem partiyên siyasî li ser vê mijarê amadekariyan dikin. Tevê partiyên siyasî ji bo kanûneke esasîya sivîl gazî dikin. Erê em muhtacê kanûneke esasî ne anayasayê ne yeka sivîlin lêbelê heta aniha hê gavekî di vê mijarê de nehatiye avêtin. Ser vê jî em ê xeber bidin. Malûm heftiya pêş te roja çarşemê îda Qurbanê dest pê dike. Ji bo me di kêf hene di îdê da. Yek ji xwe îda Qurbanê ye û bi îbadeta Qurbanê jî Müslüman kêfxweş dibin. Ji aliyê din ve jî Müslümanê bi sed hezara li Mekke, li Medînê, li girê Erefê, li Müzdelîfê, li erdê muqeddes di wê der bi kelecan li hêviya roja Erefê ne û roja îdê ne û êdî heca xwe temam bikin. Ser vê jî înşallah em ê xeber bidin. Stûdyoyê mêvanê me mamoste Nûretîn Koserî heye. Em xêr hatin mamoste, serçaver hatin. Xwedê ji we razî be. Gaveke din ji Rihayê jî wê Kêkî Seyfeddîn Gündüz ew jî beşdarî bernama me ve me got em ewil siyaseta navxweyî xeber bidin. Kanûna esasî em hinekî dîsa serê xeber bidin. Lewra dema mijarekî di rojevê de bê xeberdan dewlet jî, hikûmet jî, desthilatdar jî, partiyên siyasî jî ku ji bo xizmeta milletê kar dikin, ji bo xizmeta milletê mücadele dikin. Ew jî vê pirsgirêyekê, vê meselê ya ji vê mesela di nav milletê de tê xeberdan wek pirsgirêyek ji xwe re dihesibîne û ji bo çareserî lê bêkirin ew ê jî xebatekî bikin. Erê kanûna esasî ji bo Tirkiye serê 40 salî pirsgirêyek e. Di dema nû da hêviyeke çawa dikin ji vê meselê wê partiyên siyasî serê hinek gav bêne avêtin xebatekî hêja we bêkirin yan na. Min pirsa xwe pirsî lê müsaade we hebe ez xêr hatin Kêkê Seyfeddîn bidim. Kêkê Seyfeddîn xêr hatin.
تجارت دیگه. من پرسا خوش که نوردین ماموسته کری امی برسوای بستین امی ایجا واجب فتلن کرم کن ماموسته. ناوی خدای رحمان الرحیم. براستی قال لك امسر في ما قانون سكنين. بله. لورا حوجية قال لك مازال جوي ولا تير. إيدي أب ما قانون كفن وبالصلاة كينا اللي كتنا وهذا الرجال ذو فشكل دقته. إيدي نما في ملتي إدارة كذي ولا تنما إدارة كذي. حتى أنا نها بدي أبيه البجار فلاني سر كمار جار بحث كرت وقرك ب جهرتن ويا هاني ويا جمر تانيتي إلي هي حوجية ما بكي ناين بيك ناين قرك بجهرتن. بله. مخابن. ما خبردان و برای قصورین نیرن که سیف دین د میکروفون و دا پرسکری که گلو نه دنگه خشتی منها باش وی چاخه د میکروفون می استودیو دا پرسکری که دنگه کی لورا تکنیکی پرسکری که تکنیکی هیه حتی وی چاره سر بکن که سیف دین گهداری بکن مجاره قانون اساسی دست بکر ما که قانونی دست بکر براستی گلک چارم سروی مجاری خبر دایه دوی دمانو دا و بچاوای بیروجه ویل گور تخمینا و کیک سیفدین یعنی براستی قانون اساسی پیوسته یعنی اول انسان مظلوم اویا بین زمان یعنی یک پشتوان راست به یک زکیوان تیر به یا دا یک پیدیویوان به بانتشتیان تنه به اول سر گوهی کر رازیلی یعنی حوجی انسان مظلوم ایج بینها قانون اساسی که تعدیل وانتی کرن حقیقت وانتی کرن بالا دنگی خبرم کن بالا انسان چقدر دنگی خبرم بکن او قانون اساسی اوقاسی و گرینگاوی چه به روزه به ابي يا دايا وكي مثلا بتحشي شبات چوا جبو خاطر گفتن نخماندی ظلم نات انسانات کرن تعدل انسانات کرن حقیقت انسانات کرن يعني ابيا سر نخماندی قانون اساسی ده جه خو بگره ایدی کس نکه بدن که خوش وانا بکه يعني حوجيه طابلك وها حولك وها بداين ابيا وقت به ترلوسال قاضي چیتش يعني جبو صميميته وان جبو نيته وان يا خالص كچيه اوی خود دبرده نشان بده یک یاد دویا مثلا دبین ام نافازن yani وها دبیجن işte hevvelati ku çavate nişandan evya ney gühertin çünkü na lugor kanun esası hevvelati leseravke dibe herkes Türk havceye evya be gühertin çünkü eko dibe az Kürdüm ya az Arabım ya Çerkezim تعدل وانتی کردن تنتی قبول کردن مثلا ایرو تکاری د مجلس انگلیسی بشتغلی به فرانسه بشتغلی لدما تو کردی اختنه بکی تو بشتغلی دبی زمانه کی نزانه نهاد نخویای حد گوتن یعنی به هوای به زمان کردی استعمال کردن اوی حقیقت لمکرمان جا یعنی از وکیل خو از رای خو دادم بی از دنگی خو دادم بی ادمیم هر آنکاری ببدنگی من اب انسان کو دروی دری وقتی کو پسکری که من درد کلی من بکرمانجی بین زمان بیا حقیقت یعنی دبیت زمانه کی تنه یعنی از مثال کی بیجم دو پارلمانتر کردستان عراقی لهولری لوی دری یکی ترکمن یعنی کلفی کی بو رابو دردی خو به ترکی گفته هنگا لوی دوک برتک نشانده سروکی مجلس برتک نشانده گو افدری کردستانه هر انسان و درد خو پسکری که خو کاره به زمانی خو بین زمان و گرگ حوجه یعنی لوی داره او تشتهان به محافظه کردن یعنی یک انسان به زمانی خو وقتی که وروی داره وروی کرسیا هان که درد خو بین زمان حوجه امگش لگهداری بکن بله مثلا او تشتي على جنبا كو عراقي يعني كردستان عراقي الحولي جبو تركمان دانشاندان ام دبن لتركيا برا جبو كردي مبي درجه بنشاندان يكي ما كردان مثلا برز زكريا بجولي وقتی دكت سر كرسي او بكردي زمان كردي بلهجه كردي ياجي فاروق دینچ بزرابا تزاکی گوتنه بکه حوجه هکت لیگو داری بکه و
خوش پیوستی و چته میزه بکر اما ام دنرن وقتی یک ویدا کرمانجی پی وکی بیجه یعنی وقتی به قیل ویدا انسان قتل کریه به هوای بدل یعنی برتک نشاندن یا شرمکی فرمزنه بله ام دبر دبین اف قانون اساسی دبر ده حوجه هنگی رنگی بی بهرتن مثلا ما حتی برای گفته بو ما گفت قانون اساسی وقتی بی بهرتن حوجه اف باندورا ارتشا یا بری افکنان ابن احوالی ویته ده هیه جستری حیا بنی گیش جناب درکبه یعنی قانون که اساسی یکا جندو جستری حیا بنی آیا حیا زیه یعنی کس نبیجه اف دریهان هنکان تصیفه بدنه یا جهنگ بجه ولی اف دری خطام یا صوره اف تشتیهان نای قبول کرن ان اویا هم حقیقت ما تکرن و هم حقیقت زاروکی ما بیکرن یعنی زاروکی ما ایرادا وان قانون که چه صابری دخستیه هنکی کنها لسر محکمه به اوجات دربه جورا دخاطه دراتن گوته وان دربه جینه وانا ظالمن و حبسه دنوان یعنی هنکی وان جزایش دنوان توشتار جی کرنه وان انسانی توشتار وان انسانی که به نابه درازه وانا ظالمن چوا ایرو و حکمه وان ویلسه من ایرو درباستی ببه و چوا اوی حکمه وان لسر حکمه زاروکی مجی درباستی ببه بله باشه يعني باشاروجا خو باش اقول بناتنا ان شاء الله يعني هات فهمي قرش ما كقانون كسيفيل بآماده كرين جي دبي برسكري كد ما كقانون كو انها ام بي تن اداره كرين بين چاره سر كرين يعني نابي به ما كقانون كسيفيل بتني نابي بيگو هرتن اوينا قبول كرين يعني ماده او قانوني ده هندري قانون اساسيا بري يا كم دا ونراكن جويدر بكشين عاليه فيالي او نافو دينن يكا سويل او انا قبول كرن دبي او برسكريك بينا حل كرن شارع سير كرن ما قلتنا وبريبو كرم كن بله براسي متخصص زاده كاكي سيفتيش خال سر حوجيا بي في ما قانون خوشك اهني زمان متخصص از جهيلا حكومتي في حبكي بينم سر زمان حكومت ما جو بريا انها جي ما بحثاي قال لك يذكر وانج جو امي بغهرن لي زيد حوجي تشيك نذكر زي وانج قافنا دافيد وان دغو خي وقت هل بجارتني هندك بيش بو چارتق ايدي الجموان تش حنجتي وان هن مويا نزانن برا شوان ربن لانها هل بجارتنا كنوش تشيبو حكومتك نهات اوا وف حكومتها هاني اللي بيشاوي هدف قال لك هدف ارمانج قال لك مزن ودريج دانين بيشاخه جبو هدف ارمانجي جو في حكومتي دانين بيشاخه وانا قارب بينجي جوانا تنجي كير ما قانون سيفيلي نه لازم جبر في كيجي حكومت قالك ايدي نوك نخلادن اهمال كارب لهمبري في ما قانون نه قالك ايدي روج بروج سربسكن هر دائم بين زمان ودفي واردش كي بخبت لورا توب برنجي حكومتي يعني ايدي قوات بيري هيس بيري والدوراوي جيكي ايدي مخالفه نبرجاكي تنيه يعني نج عبارة جهة وذهنيتها جهة بيتانية يعني دي مخالفة بارتي بشكرية بدن بارتي جوي بشكرية بدنه وج حكومة جي بهتر بيدفعي وحوجية ما قانونك نه هايدار او انا جي هنا جبر فيكي وانا حكومة وانا كار وانا خربك ناو بينجيجي كي يعني ناو بين اخوا وان بارتي دني جو نخوازن جو هبنج خيري جهة بي لو رفانا حقيقة پاشا روزان و پیش روزان پاکج یعنی کسی که بتوی به واژه هل بجارتن بتوی گوتنی خو پروپاگاندای خو خباتی خو سر وانا و سر فیدا خدمتا وی ملتی گله کی خبتین و سکنین هر کس تبي خلقيجي وتبي بارتي دنيجي وكتن مجلسي انا قش بفي شكل والنازكن وبفي شكل حيرانتي واندكن جبر بك وانا وقت ببن نابنجي حكومتي وان بارتي مخالف ازم قال لك بارتي باوان بكن لو رسميتك تدهي اخلاصك تدهي وحقيقه بيدويك حوجيك بيوستيك مزن ما قانوني هي جبونا هم قال في ملتي في ولاتي بسر كيفن وخو ناس بكن وبخو اولى بخو باور بفن هم جيكي جبونا حكومت جيكي كارب وان غاوي خوي مزن كو
پلان و پروژه و چکن به 100 سال پیش یا 100 سال ترکی وانا کارم بینجی ما که خانک نه و لگوری وان حوجیانا جوان لازم گرک بنا بینجی. راستی آریتمتیکا پارلمانتویجی بازده پارتی هنتی دا یعنی افجی جبو ما که قانونه که نو به آماده کرن روشک گرینگه روشک هجایه خصوصی یعنی کو چهار پارتی بلکه تجاره وره نبویل ترکی چهار پارتی خرد بوناجی یعنی چهار پارتی رنگ ملت بتانه سری خو نکارن نشان بدن بازده جهودو جدا پارتی هنه بازده فکر هنه دوردا و بوانا دما فرصتك افجي فرصتك حقا فرصتك و فرصتها هنشي گرك به استعمال كن به بكار انين كي ما کا قانون درکه ما کا قانون درکه جي كي نلغور كيفن گرك به چيك نو براي سفدنج كي انيزما وينا گرك وينا بيجن ما کا قانون گو نه چه به بدوي و حوجيه في ولاتي چن ادن بدين باش خو و گو تنبه بله معامله بيربكن دين الباشخه بيدوي چن الفي جفي ولاتير جفي خلقي رخ چ لازمه ما کا قانون كن گو ماده و هندك و پیشاوی ملتی و که ما قانونك نه لگور حوجيه و لگور آزادیا خلقا ولاتا و فكره و پیشوا چونا خلقي هم مادي هم معنوي لگور ويا حوجيه بچه هي لگور تك ماده يك بينياس كرن نگوش قانونا كيفن كان فينا هاني شنو تشتيخن شنو يعني ماده كيفن تشتيخن شنو بفي شكل شنابي يعني چون وقتها فينا اني زمان ويدحب پارتی و به اوه خطا منیسوره و به اوه خطا منیسوره و نگردن و به شکلی بگردن چه نبوی یعنی بنا باویم پاش خواه و نه لپیشیا خواه بنرن 200 سالی دید هدف و آرمانجه ما چنش وی خلقی رام گرک چه بکن حوجه وان بچه هنه لگوری وینا بین نویساندن ماده و چه تو پرس گرک و در نکه یعنی بله خبری که بالام کشاند دوان روزا دا 45 زانیاری کو پرسه امتحانا آماده کرن نیزی سه مهی ج مالبات خود دور وان دوین گراوه کی به اینترنت و تکیلیه کی وانی در وقتونه لو رجبو اولهیا وان پرسا دوی اف بکرن یعنی او کمیسیونا کوی قانون اساسی جی آماده بکن شخوش حقوق ناس بيك بي يعني او كوميسيون بين اباكرن دوي حقوق ناس بين جم هفدو او سري خباته كي بكن وجوهي خو قانون تركيا انها هنكي بقرن يعني وانا جاركي هاتن جرباندن جاركي هاتن استعمال كرن وزرران هاتي ديتن برسكريك چنه مثلا وساب كرتاي مثلا يك شيء كي سيفدين باسكر مثلا زمان ايرو اره پر گاوه هجا هاتن آویتن سر زمان کردی زازاکی وکیدن اوان گاوان چوک ناوینن لبله دما کو پارلمنتوی ده وکیل وی ملتی لوی در که و خبردانه کی آخافتنه کی بکه و سروک پارلمنتوی وی خاص بکه بیجه مشته فهم ناکن که بگو هرینه خبردانه خوره زمان ترکی خبر بده اویا عیبه کیه یعنی آدوی در تکنولوژی پیش و چیه سیمولتانه بیشن ونی یکی دینی که لکاوی اوی گوتنی وی ورگرینه ونی چه فهم بکنی یعنی اویا ایجابنا که ام آخر بدن کسی راستی وریه یعنی آنها چه لازم حوجهی بچه هی قال لك الرحات وقتها قمره سيد فان به يعني روجي سيدي قال لك يعني وقتها قمره بخواز هدف اخو بين الزمان خود تعالى داي كار بهر شكل بيجي دحب ماده كرت مري كار خلاصه بك نتيجه لندرمش بك او جيكي افي يجي عدالت اد نجيب بدفيا يعني حوجيه خلقي ملتي ما بتشهيه كعدالت هبه وعدالت السرچه مثل عدالتها يك بيج عدالتها ديمقراطيه ديمقراطيه تعريفها كوي راس تني عدالتها غرنا عدالتها غر چناب عدالتها شيرجي چناب عدالتها ايدني روفيجي چناب عدالتك غوري باوريا في ملتي عدالتك مشهور عدالتها محت هي يعني وقتها قلت فينا هاني مادا يكم دين سر ماسي وتهرش الجور عدالتي بمشينه هر خلقك gerek خبته ناس كرن هر خلق gerek زماني وي باوريا هر شيء بقبول كرن لورا ايجو
وإنسانا بدارزين بالزمان وان يعني جيكي بباورية وان بأولدارية وان الله تعالى محكمة كبراي نه إنسان يعني كسك الفيدرا هاني نكاربي چما تدفي باوريه دي ورفر سرفي باوريامه چما تسوسياليست بقومنيست چما تقومنيست بامبرياليست وياتا چما تنظامچي بفلان تشوياتا چما فلان مذهب بفلان مذهب افانا كاري كسكي كاري دولتا خدمتا خلقي خوي الفي دولتا هاني سرفي عرنيغاريا في دولتا هاني جاديرنا حطاني شرناخي وج حقاري حطاني نظام كدري قارست كدري بينهف قش ولا تكتني ما دام كي دبن بايرقه كده حكومتك وتنه هي وت بدولتك تنتي ناسكرن دل سرفي عرنيغاريا هاني شو قيسا خلق بن باوريام بچ شكل بن برابن غيرك مروانا بو شكل قبول بك لورا دولت بمعنى خدمة كاري ملتي يعني نب معنى آغاية ملتي وهوتا شيخي ورهبري وفكري إيمانية هركس رهبري وجماعته وشكي هي والجور خده ويهره حسابي خوي أو يدور بده خالقي خوي إيجو أو خلق عندي أشبه هدف أرمان جاك شاندون أو وأنا بدار الزينة والجور مكافات وجزايا وانوي بدون وظيفة حكومة الفيدراهاني شو قيسا خلق السرفي عردهاني هن جبو خدمت كرنا وان ام چكارم بكن بعدالة افينا هاني بسريد بيشي ناس كرنا وان قبول كرنا وان هبونا الزمان وان هبونا مذهبي وان هبونا باوريا وان چه بفيها بيشكلي وي قبول بك او چو بيشكلي وي قبول بك والقروي عدالة محت چه بوي القروي حقي وان بدوان شو وظيفة حكومتي ووظيفة ماك قانون يجيكي افكي والناس بك حوجيه وان بيدفيه وان فهم بك والجور وانا جكي جخر ريكي ذاك نخشة كي خريطة كي شيء بك والجور ويج وانا خدمته بك وظيفة خدمتها في خلقية يعني جارنا عدالة يجي عدالة وكهفية تبلهف دكن وكهفي وعدالة نتشتكي يعني قبل كنت قانون كي درخي بيجي أجور هر كاس الجور في قانون نابه جارنا حوجيه هنا كسا جدا شدفن مثلا آباهية كي هبه و درنجي وي آواهي هنا مرديفن كان بيجن وبيجي هذا هر كس ورد وردا دري هر ناوه بلكي يكي سقطه به تجرا مجبور اسانسور كي تشيكي بلكي يكي بعربا سقطه عربا كو بي محتاج وين ويت تيران باكي جيرا تشيكي عداله ابل قول ايرو هر كس حوجيه بچهبه ام هرمي تركيا دنيرن دما هرمي كي جاليه اقتصاد و پیش و چوبه صنایع و جاليه تجارت و پیش و به عالیه کی دن لپاش به دویت هنکی زیادتر میلا خوب دی سروی عالیه جبو اوجی وره بگی جبی عدالت اوه یعنی عدالت نه اوه کو مرو هر کسی تی خریزه کی اول گوری معامله به هر کسی راب که دما که کسیف دین ام گوهرتنا قانون و ما قانون خبر دادن دهشه مدا اف دائما هیه مثلا سرنخماندنه 23 ساله بلکه امتکار بیجن سریا 20 سالی دایه اقتدار پارتیا کو ایرو اقتدار دایه دولت اداره دکه حکومت دستوی دایه لبلد وان بلکه 10 سال 6-7 سالی پاشی جدرخن جبو ترکیه مثلا سرنخماندنه تمو دایم سر ایشاندنه کی بود تمو دایم پرسکریک دهات دیتن ایرو ایکو عدالت و کهویه و حضور جدوی حکم ناکن راست شخو مسبب وی مسئله بون لی ام هیجی دوینن او دماکو وی خودی وی ذهنیت مجاره کی درته تدنهری دیسا دست وان ترانه خوی بری کرن یک درته دوی حیرت جامعه مکتبه دا جیه جامعه جیه مسجد ناوه öğrenci و خوندوان ناوه کل میش بکن ایدنی درته دوی سرنخماندن نشانه که سیاسیه ناوه مکتبه دا سازی دولتی ده هبن الحاصل افجبو ترکیه حتی نکه بن اولهیه قانون اساسی و پرسکریک به دمانو دا سروی و چه خبات بینه کرن سر و کمر دوی دا جی بیانات کی دا لورا يعني براستی چنداك بري بكي پنجروهي يكي بردك جهبه ابتشتهان قلت يعني قو پشتي كستان خماندن بأمنيتي دماغ قانون ده دبي چه معلومه كو بيلكه بچارشاف و إلي نشغلون بيلكه و پچلي إلي و نشغلون
yani وقت ترسکی مزن دانشاندن وقت خطرناکی مزن دانشاندن بله yani hakikaten van insana iflahna bin yani hatta ku mafi ma Müslümana nekebe bin eblehiye ma kanuni em bitir rahati em nekal sekile kirazili yani evana hertim ma Müslümana vak yani em insan em ne insan vak em jve çağı durun vak em ne evi dünyayına yani vahamedin nişandan و ملبر چاوی خاکی رش دکن ملبر چاوی خاکی دخوازن بخینن به قیمت بکن و دا که ام ملبر چاوی مرد ام هندا ببن او جیکار بن لکور دنیا خواه لکور کیفا خواه به جیانا هم باجور لبلی وقتی که مافی ما مسلمانا مافی ما انسان خودی ناموس خودی باوری بن مافی وان ما که قانون ده بی خویا کرن yani ایرو ایش نه تنه سنخماندیه تو ندی هنگ جیا جبو خاطر که ریو خبردان دور دجی مداخلات کن قدر وانتی کرن یا دا بنت چاوی تلوانتی چکرن yani جبو وی گوتنا و تشتکی بیجم د سه هفته بره د امتحانه دا جبو جبل لیبو او شاشک سریوی بو جوانه کی ج امتحانی درخستن yani ام ایرو هاتنه سال 2023 ام بعثا تکنولوژی و پیشوچونی اتکن صد سال ترکیه اتکن لهجی بجلو برگه جوانه کی را معاملات کن بله yani حوجه مافی ما مسلمانا دورده به اولهیده وقتی که مافی ما مسلمانا به اولهیده و مسلمان او اخلاقی خوی خوش یک اسلامی گرتنده دجی فرمیده انسان بخوشی بدون نشاندن ترساوان اوه ملتی هاتی خفاندن اوه میلا خوبدت اسلامی yani مثلا دکتره کی جزء کی یک سنخماندی و بمرحمت و بخوشی بالرحمه النقاشة ندي نقاشة بيدا متبقياتي أو بمتبقياتي أو دبينك احتمالك ميلا إنسانا لسر مسلمانا شبه لسر إسلامي شبه جبوي أو نفاذن إسلامي يعني إنساني مسلمان بالطبيعي إسلامي دبر إنسان أبن مثلا يكي ساقالي به ما بين دكتور به باريزر به يا حاكم به يعني بفكره دندرن يكي حاكم يكا ساقالوي هي تني يعني يكا ريوي هي تني قش جيدكن أفشما أبين حقي يعني حوجة بإنسانا لقول باويا ويدا دليوي ده كاربه كي خو نشان بدي يعني كاربه رنگي خو نشان بدي جو بچه بإنسانا وقت عدالة كرن وقت يعني فكرة خو المال خود بهيدا يعني حقيقة أبيا ما بيجن دبيت دماغ تها وقت أبيا هو بيتي يعني شو يك إنسان كي كبي از مسلمانم ومن باوده خو بخده بپیغمبری وی آنیه ولقوس نتي حوجه كذريه خبرتن وشوكو بي بشكي بي جيكي انه لن كبار انسان ثقل خبرتن مثلا باقان فرهنا ريوان ثقل وهنا اما يك انسان كبب حاكم لك ثقل خبرتن اجا شاشتي يعني حوجه كبنا بي اصلا بي راكرن دبرده سرو كومار از باورم يعني هيدارم دبي دميده çünkü لغور بيانات وان اندنرن اوه دبي ساله اوه تشنا چه بكن اوه قهرنا بي آبيتن اوه قوميسيونا كي ولو بقوي بيشكرن او دبرده ترخباتك بيشكرن دبرده جي قوميسيوني بكي جي مجلس بيتر ملات حوجه دنگي خبرن بك لان حوجه ملات دركبن هرم بيشا وكيلي يا هرم بيشا بروقاتا بيجن ام ويتشتير فازن دنگي ما بدن انقره دنگي ما بدن ويدري يعني حوجه ملات ev eşaku jibe kanunu hangi şandına ji ortaya rabe gerek bertek nişan bide gerek denge xwe bilin bike çe demi millet denge xwe bilin bike yani mesela amde ya sazi civaki yani sivil toplum kuruluşları Türkiye bizim sazi civaki kuvveti denge xwe bilin dikin misalan şeki sivik bejim aşağı cemaat jibo küçüka ku van küçük el sokağı ne komkörün o ne bidin aliye ki صادی جوابی اکولتا کوچکات خبرت دنگی خبر بلندکن حکمت جی بیچار دبید. یعنی بکی وانا کم بکی حضار حب انسان هن تنانه لبیت دنیری وان انسان حضار حبیجی دنگی وان جبکی بلندت که بیاوان چه دبی. وان انسان باورمند وان انسان که خودی معفی وان تسوان تیسندن قرآن دبی وانا مستضعفن معفی وان جواتی سندن
van insana hevceye li her deri dengê xwe bilind kir. Yani nek em bêjin îro wekte gota 16 partî hene. Ne hewceye îlhesî partiye wan di vê derê de xebatekî bike. Yani îro em bêjin yani vê guhertina Kanûna esasî yan daha ser me heye tu peyvendiya HDP peyvetin de. Yani hat guhertin, nah guhertin tu peyvendiya peytin de. Tu alaqan peytin de. Ne meka serê xwe pê dişînin, ne pê alaka dikin, ne set xebitin digê xwe jî nekin. Ama diver de vay milletê me ê kurmanc. Ê ku divê meqeqewin de tadel wan tê kirin, zimanê wan hatî astenkirin, mafiyê wan şiddetê wan tê sendin, hewceyê vana dengê xwe bilind bikin. Yani dengê xwe bidin partiyê dinê. Ji partiyê dinê bir alîkariyê bixwazin. Ne ku ferze ji partiya xwe tenê bêjin ka herin Ankara'yê çikgavina bavêjin. Wextê ku wiha bikin, partiyê wan dixapînin. Radiya xweş bê fêmê. Yani misalen îro em dibên HDP li ser zimanê Kurdî, Tudnerî li derve tişna dibêje, ama heta na li ser qanûnê tiştekî negotiye. Li bêhenta xwe partiyê tiştekî negotine. Hilbijatinê de tiştekî negotine. Yani kurtaya ve mesele partiyên siyasî li ser pirsgirêkê milletê dema ku nesekinin divê millet jî dengê xwe nede wan lewra çareserî û çareserkirina pirsgirêka siyasetê ye. Dema ku siyaset jî her wê der bi hinek tiştê din re mijûl be ew çax van pirsgirêka wekî çareser bike. Ez ê mînaxekî bînim. Heft roberê, belki heşt roberê heye vezîrê vekîlê Heqarî ê Çoramergê. Vekîlê Çoramergê misal o qasî pirsgirêkê Çoramergê hene. Çoramergê di evlehî de li Tirkiye en yatalî ye. Di perwerdehî de en yatalî ye. Di tendurustî de en yatalî. Yani ji iktisadê de aynı. Tu durtê ketire yani en ê paşmayê. Ve vekîlê Heqarî şu muğla Daçay pirsgirêka wê dere çareser dike. Yani hewceyê milletê me vê kurmanca li ber van însana bertek nîşan bide. Yani tu min dengê xwe daye te, min raya xwe daye te ku tu pirsgirêka min çareser bikî. Yani îro doktorê ê xerab tê cemin. Heşê cemaatê mealmê ê xerab, mamoste ê xerab tê Heqarî. Her tiştê ê xerab devlet dişine Heqarî. Yani ê ku em bêjin cê kir nabin, kirê tiştekî nabin, wan dişine Heqarî divê sirgut kir. Yani van însana hewceyê ev fikrê devletê bêguhertin yani. Hewceyê devlet vê fikrê xwe bid aliyekî yani. Baş. Mamoste hêja, doktorê hêja, em ê bêjin rêberê hêja heye bide Heqarî bide Şirnexê. Hewceyê vekî seman şeb xebite. Yani heremê Rojhilat divê ne warê sürgûnê warê em bêjin cezakirinê bê hesab kirin. Yani hewceyê millet divê de jî bertek nîşan bide. Yani millet dengê xwe li wekîlê xwe bilind bike. Baş e mamoste. Min tu vekîlê min î min te şandiye ji bo tu pirsgirêkê çareser bikî îşê xwe bike. Baş e xwedê ji we razî be. Servê mijarê dixwazin çend gotin bikin mijarê me din jî hene lewran pir zêde dirêj nekin. Bi rastî vena gelek carê em ser xebitîn yani veya me gotu gerek ev ser nexumandin bê têkevbin endî em hêviya îcraatên yani bi rastî çika maka qanûnê ve hikûmetê pêşî qebûl kir êdî ah ew qebûl dike gerek çend gava bavê jî icraat hakikaten gerek çevirir. Ev dema ev 4 salê pêşiya me jî 4 salê serokkomarî paşîn yani hetanha wî xwe wek garantî nîşan dida. Digo heta ez hebim ev tişt li vê derê nabe. Heta ez hebim ev zulm vê derê vî milletî nabe. Ama êdî rast e ama êdî wî jî fêm kir got însan muweqqetî yani demêr girêdayî yani 20 sal xelas kirin sala 22 da mesela vê hilbijartina hanê xwe dît got çi xeterek tehlûka gelekî mezin deyî. Hema çû ya neçû. Yani û vê nexlê jî dema paşî yani ji vê rûpê tiştek nemaye. Êdî nemakaribe ez heta sa ez li vir ew ev îşê hanê mecbûren vî îşê hanê têxin maka qanûnê û têxin bin garantiya maka qanûnekî ev îşe heqîqeten serrast be. Baş e. Rastî vê mijarê seranser di bernamekî de divê bête xeberdan lê me got em divê bername xwe de jî çend gotin serê bêjin.
ام دروجين مهم دانه مبارك روج مقدس اوان روج پیشمدجی ایدا قربانی روج چهارشنبه ان شاء الله تبع عالم اسلامی به پیروز کرن مثلا ایدا قربانی جالیه که ده براستی دلیمه دشوتینه یعنی سال 2014 دا دیسا ده روج عید قربانی دا شهید یاسین و حوالی هاتبون شهید کرن چه دمام بحثا قربانی بکن او قربان تینه بیرامه لهی لکیجی عبادتا قربانی هیش حضرت ابراهیم ده حتی آنها تی بجی کرن و تسمیتا رب عالم تی حسباندن و جالی که داجی مسلمانی که چونه کعبه چونه مکه مدینه روی دروی حجا خو بجی بینن انشالله سرویجی مگوم چن گوتن بیجن كلام كن راسي قربان وقوقت معناه كلمة شو نيزيبون قربيت يعني نيزيبونا بال خد تعالى يعني عبد خد تعالى خالق خد دبيرا خد تينن والنعمة ومنة خالق خد دبيرا خد تينن وجبونا جو خالق وان خديه وان جوان راضي به مال خد هري باش هري قنش هري بقيمة جخدار فديدكن فدادكن ما مست از قوتنا وابر محقق حلال كن ما إيش قالك جارا قوتنا وابري خبرك إنه هي ام في تماشوان خور پارو بکن مثلا روسیا هیزا واگنر و ارتش روسیا به هفدو کتبون دنا بین وان ده سلحکی هات آواکرن و هیزا واگنر و تکلیفا دولت روسیا پوتین قبول کرنه و وگریانه او جی خو وگریانه جبهه خو او نابین وان ده او عاشتیکی سلحکی هاتیه آواکرن لیدی سامی سری خبر بدن کافش که درکت چما اوقا دنگ دا امریکا بیانات ده اروپا ناتو بیانات ده ترکیه پشکری دا روسیا براسی اما سر وانا خبر بدن کرم کن بله بگو قربان معنا قربیت عبد خب وینا هانی نزیکی ربی خالق خدای تعالی خدای تعالی جکی جو خد به دروجا عيدي عملي إنساني بمهري بقيمة قربانه يعني شرجي كرنا حيوانك شرطي للجي جبو الرزا خدت على جبو خدت على جوان رازي بقربان بكن شرجي بكن فدا كرنا مالي خو جبونا رزا خدت علي أفيها هاني حقيقة يعني كرك مرب في شكل اللي بنرب إنسان وقتاقو دما صالك يازم هذا دهم هذا الشغل دخبت مال درسر هفتين نسر هفتو بلندك دل جريدانك بمال بتشيد به حسكرنك بمال بتشيد بمال ايدي نزيك قلبي انسان ده ارتباطك قوي تشيد به خدت تعالى قربان الدعيد ده ابيناتين بيرا انسان بنا هدف وارمانجات هدفات سبب تشيبونات خلقيات الدنيا هاني امتحانه نكم كرنا ماله نحس كرنا مالي دنيا لورا دنيا جيكي دماغي در بصبه يعني وقتي كنه جبر فيكي دلي اخا زيده بمالي دنيا يفكرين ند حس كرنا خو زيده شينك خالقيته هي جوي بويت بتاعي امتحان كرن بفعلو كرني اخا اشترفويدي ناخو او مالي قودايته او حارس كرنا تجير زيده شي بوي افدهم هات شغل دين سر افدو ده يا زما افنا هاني زانبكي gerek تكارب بجير فدا بك وقتا قلت تكارب في ماري قلت جي حزك تبكدو خيدانا قال لك مزن داي سر هفدو وشخو خلت على القرآن يجي كده بيجي مالكي يعني آلتي قوة السر نقاد هيلي يعني قوتاوي قوة السر نقاد هيلي بي مال شي ناب يعني جبر بيكد نابين قلبي انسان ومالي دنيا ارتباطك قريدانك قوي شيء دبي دفي قربانا هاني دي خلت على بي مالي قوي جو قريدانا قلبيته بيف شيبوي فينا كارب فدا بك جمر وقتا جو عبد كي كارب فينا هاني في مالي خوي جو بكدا خو بخويدانا خو بخباتا خوي بمها داي سرف دو كارب ربي خو فدا بك شرجه بك خوينا برشينه معناه يعني يا ربي مع أهدا ألست جبيرا نكري أزسر هنا أهدا خمه
کنگی تبخوازه از فدایتم ایرو مال دا سبی از جانی خوش که دریات تش بو رضات فدا بکم عد فدرا هاند قربیت تکوره نزیکانی کوره ده معنا قربان دهش بر وی که قربان حقیقتا قال لك مزن وقتا مر حياته پیامبر صلی الله علیه و سلم جی نره هر قربان ده هر عیدی ده دو حب قربان شرجه کرنج وقتا قربان فرض بوی یعنی از ملك صالح هجري دوداي ورتي بيرامن دو حب قربان هر دائم شرجه کرن یک جبر امتا خو یک جبر خو ومال باتا خو شرجه کری احتمالا جو دناف امتا و انسان فقير انسان نچار بیچاره جو نکار من قربان شرجه بکن هابن جبر وان بيجي هر وعد هر عيدا قربان ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک شرجه کری لورا قال لك مهمه يعني يا ربي فاي عبادته اف امتا مني جو ضعيف نجي لمالي وان الدنيا تشينا بي نكارن شرجه بكن هدف و ارمانجان ده قلبي وان ده حبو حس كرنا فدا كرنا مالي خوشبونا تهبو وان نكاربو مجبر وان في تشيكرتو قربيتا وان نيزيك بونا وان قربانا وان قبول بك بله بله ونجو رازيبه كيكي سيفدين يعني براستي دوان سال داویه دا چونا حجه عالی مادی با هنک زحمتی وی جی چیبونه لبله ام دنیرن دولت اکوک ترکیه الولات اکوک ترکیه جی هر سال او محبتا چونا عرض مقدس هی بیتر زیدت و ام در دورا خود نیرن ایکو ایدی عمری وان سریا 6 هفته دا نا جوان جی سروی مجاره هی زیده تر شیار دوین اره لگورش ریزکی لگورش قاعده کی ناو درتین چند هانه ماموسته کی اواله من چو خدا قبول که انشالله 10 سال بره دست بکریه سریله دایج بو چونه هنو دوراوی هاتی لی جوانه اوجی اون و محبت و گریدایی به عبادت و چوا دخوازن بخوینن و او دیمن و ویدیویی که عملوی در دوینن یعنی تکنولوژی پیش و چه جوی در دعا دشینن و جوی در پاروت کن بمره ویدیوی خواه حقیقت دلی مرف خوش شد به مجاره اون چه خوازم بیشن کرنگ. بسم الله الرحمن الرحيم. براستی حتی برای مبابه خواه همچون دیابکر میوشان ده حجه ان شاء الله ربي عالمي دقائق خواهي قبول بك ان شاء الله ريوان بكري بان شاء يعني خدا يراضي ام تلفوني وانتكن جانا لسر هناك سيستم املوان دقرن ام حدود بينن جانا دلن حجه جانا دلن عودة كراولو يعني ابيار دو خشاكي فرخش يعني ورمرت في تسيدك يعني حضرت ابراهيم براسي امهرن دم حضرت ابراهيم ودم حضرت ادم حضرت آدم در نابل حد کوری پسکری ترکبه دبی حضرت آدم وی دبی دلی وده چتی خوش چی هیه کنجی حد کن اویا خلاطی ربی خو بکن اوی ربی و لگو خلاطی و اوی پسکری که چهارتر بکن امدن حابیل لبر دلوی برانا کی خوشه يعني وی برانا عجبینه دناقینه ویا ربی خو تقدیم دکه و ربی وی او برانه خو قبول دکه بقول كديروك ناس بين دبي قربان جوي دري خاطير حضرت ابراهيم جي معلوم لسر بكي امري نصالي برجوتر بكي دبي 7 سالي جايه حتى وجهي داركوي تشي نبي بيشتيك ديما صار جي دبي شقب زوجه يعني داركتا جيبن نسلاته بدومه ديما حضرت هاجر زوجه پیشتی نوتو نحصاری نبته کوتون دیروکناس به نوتو نحصاری دبه قدی باف یعنی وقتی که نفکرن انسان که حتی نوت سالی زارکی بی چه نبیه و نوت سالی شونه زارکی چه بیه و زارکی بی ولو تیکو امره که وقت مرجی حسب که مره پی شاب به مره پی بلیزه و ربی عالم خوناوی ده جه دبه قریق قربان کبرم شمر یعنی او تشتی حزکی يعني اساس تبدا قاست شيء قاست تشتك امجي حظكن امجي ربي خلا قربان
قصد أول يعني تشتاق دلي مدى شيرينة تشتاق دلي مدى بدوة أم جي حظك أم بيد الشادبن أم وان تشتا جربي خورا أم قربان بكم يعني نا أوكو أم برانكي جيبكم أبيات تمثيلية برانكي أما أم وكيف حضرتي إبراهيم أم دبن يا ربي أب براناهان أب قاية هانكو أم جيدكن أم جيد حيوان جيدكن مثل دبجي تجيكرن أم بيا دشونا ذاكرة إسماعيل أو تشتكي أم شي حاطكن أب أم شنو يجيكن وقتيكو أب هيس دمادة جيبه أب فكر رامان دمادة جيبه وجهه وفكر رامان ما دلي ما باور ما بيش بخود تعالى بكري طيبه يعني تشتكي أو إنك ما تاخذ بالبانطراف يعني أم مسلمان أو هنا كما نبجة الديمقراطم هنا كما وين نبجة السوسياليزم وهنا كما نبجة الشمة يعني ليبرالم أو يبان قل بخا بناكن جبوتشي تشوفي خا تسليم ربي عالمتكم تشتكوا جي حسكن بقربان ربي عالمتكم نبي ربي وما قربان كريشتره واي مدرياده تسوي جيكر يعني أو تشتكوا أم جي حسكن ما تسوي جيكر إذي دليل مدى اشتفت تشتكي نما يعني قربان تيفي واتي جبو بقاسي جبو ام جوان فكر رمان تشتي كي ما في دماغ دك ناهي لك ام بگين ربي عالمي وان فكره ام دلي خد ام سليمان جدكن ابيا ربي عالمي جمره ايد دايا نشاندان قوتي بي ايداويه يعني خلاصيه ويه جوان فكري خراب كونجي بنجيب هاتي جريدان يعني ام مسلمان وقتك ام دبي فكره دبن وی امهران خلاصی آخر. إذا إمپریالیسم جبو خاطر کو ام نگهجن وان فکری خواه دبی دعیده ده هرن شخواه بگر. هرن تعطیل هرن بطلا هرن ورطا شخواه بگرن کیفی بکن هرن بحری هرن سریتیا يعني معناوي دقازن بگو هرینه. یک یاد دویا ام دندرن سیونیزم هر کد دبی ایداده برای من مسلمان قتل دکن دست نابین مالیوان دست نابین جانیوان دست نابین ديوان مقبول مقدس شي ديوان وحاكيوان مقدس ديوان حوجيه ام مسلمان ام جوان برانجي دنگي خو ام جي خلاص ببن اف تشتي كو بنگي ما هاتي غريدان كو ناهي ام تسليمي ربي عالم ببن دليما ده هشمه جي گرتنه حوجيه ام بجن يا ربي واي جبو خاطيك ام بگجنته وما داني بنگا ومثلون جيكن ايدي تبسكيك نابينه كو ام بگجنته يعني حوجيه دنابرا ما وربي ما تبرد نبينا قربان معناوي أبا أم هيفيدارن أم بقربانكي يا بدلو جان أم بدرباط بكن وإن شاء الله جبان برانجي إنجيما أم جي خلاص بكن خدي جوارزي بك سيف الدين أو هيز ناوي واغنر بو وسروكي ويجي بريغوجين بنظام جماراون هي دسي 25000 بحسب 25000 هيزي وي هنا لشكري وي هنا اویا دوی واره لهمبر وزیر پاراستنی روسیا سوجدار کرد و لهمبر وی سری را کرد اسیان درخست حتی باجاره که روسیا د سینور اوکراین دا بدست خست وی داره خسته بن کنترل آخوه پوتین ایرو ناوینا روژه دا دناو روژه دا بیانات اکتا گو وانا اخانت دکن وانا اسیانکارن آسینه و الحاصل وكي ده بازه ده خبري بيانات هاته كرن اف دنابينا هردو هيزادا روس و واغنر ده آشتيك هاتي آوا كرن كيك نور الدين براستي دماكم من وان خبره رهند من في آگاهی ديت ما تجربه وهات سري ما دج درباس فوت بازده ترمه بازده تموزي جي هناك دشبهي هاف يعني او جي ساعات نها دها واندر دا دست بكر بو لاسطنبول هناك تانك در كتبون رياض گرتن پیشینه هات فهم کرن گوتن اخبار بمبای هات کرن گوتن هناك تطبیقات ور حاصل حتی ده 11 وانه هی رنگی darbe teşebbüsa darbe aşkere bu. Rusya çuma tişteki uha rubruma Wagner çiye kine emenek servant karın haber. Öyle براستی
روسيا جوك فان دولتي جو امبريالن يعني دولتي دربي خويا غيري خويا اشغال دكن يا فكري ونجي حبكي جيكي بقوتا خو اشغال دكن وانا سرعرض بن عردوان دمجن دكوجن روسيا جيك جوان دولتاناي اجاره بهزي خوي رسمي فرمي نكارن تشنور زياده فكري بكن وانا نافات دولتها الجور قانوني ناف دولتها سوج تين قبول كرن وهناك تشكيوين جزائي هنا ناف نتويات جبر بيكي فان دولتي جو في شكلي جدر في خا ولاتي در في خا دخوازن كداوان بمجن تشاودكن بقانون هنا قوتها تشيدكن يعني الجور ما كقانون روسيا تشكيلاتك شركتك لشكري قد خي يساخ الجور قد بيجن دقل فينا هاني تسر قانوني ري يعني بشتا قانوني بشتا پرديدي شركتك جو قارب لسر ناوي روسيا لدرفي روسيا لدولتي دني انسانا بي قانون بي سوج بكشي قتل عامة بكي وكداوان سر عرض بن عرضي الدولة من ديوان بين روسيا بمجي قوتك بفي شكل جوان لازم روسيا جيكي بفي شكل بنافي واغنر بزلامك خويقو بي اولي يعني فيها بوتين شكري بوتين اگو بوي اولي بو سري سروكي في واغنري الگوردو بيجن اف انساني هاني بري خودی شرکت خوارنه بو يعني خوارن چه دکر و فابریکا وش کار کراره و دورج که به پوتین ناسی چه داتینه و جر پارتیا و سايره يعني خوارنه دده شرکت دولت ای مزن وی شکلی هفدو نازکن باوریان اولهیان به هفدو چه به پوتین جبونا وان کاری خوی دروی قرجی گو به قانون وانا پی بدکرن شرکتک لشکری پیدا دا آوا کرن و یدخل سریوه و معاشکی خوشک دوان وی شکلی کاری خوی در و قرج به قانونی چیک دکه به کارتین چیک دکه بجیتینه وقتا گو دولتک دنی یا تا هنه کوان بدن محکمه روسیا بدن محکمه بین الملل ناف ملتا و بی تشتکی مورتونی نه ازم وای لشکری اوردی عمل و درهانی تشتکی ور نکری او کینه تو کی گرت هروان بدارزين جزابك تشدك بك اجبر قانون هاني بالرفن بفي شكل شركات خصوصي بي قانون لدجي قانون شخور آفادكن ظلم في هاني يعني جبونا جبو ظلمي وان آفادكن وان شركتا وظلمي الانسان هذكن احتمالا او ظلمه هاني روجك لوان فقر هي بله وفينا عيني زمان داش بونا بپراد شغلن بمعاش شغلن انسان دني دولتك دني جوان زيادتر بس جبوتين زيادتر پرا بدوانا ممكن جو اوجي تشكو زلاي فقرين لوان جكي شي يمكن ايش خو يرو نرن روسيا بدولتك تحربي دهي وفانا جكي يعني پیشوان بپیشوانتی دو حربا هنیدن وان لشکری خصوصی بپرا و تفي غربي جكي پشتگیریا و دولتا دنیا دکن يعني اوکراينا دکن إذا لرن قفاني هاني بپرا حربي دکن و بكيرهاتين جهاتين جكي زرار جكي ددن في دولتا هاني و زرار ددن وان چکو سلاحي جو غربي جوان ردشينن بنخلي ممكن جوانا جكي تكليفك هين مزنتر روسيا لوان كربي كتب ونتين كشتن خويناوات رجاندن اعتباره الدنيا نامينه لورا لسر مديا جواكي سر مديا دنيا يجشي وانا اعلان كرنشه واغنر لسر نافي روسيا بقانونيها بريزيا وقتل عام هذاك سوجي حربي يعني سواء سوجي بيجن يا سوجي حربي ناف ملت هذا سوجي كي جرانه وتين دار زاندل دولة المحكمة ناف نتهوي ونتي كم فيدرا هاني چما اون فينا بكن ور امجوان روسيا بيتر پرابدون بوتين بيتر پرابدون ورن لبوتين فگرن و حتا اي شكل بكن ممكن جو ويا هاني جكي هات بكن لو او جبو پرا فيكاري هاني دكن بله امريكا جكي دمك وي بيراوا العراق قتل عام هري مزن اگو ايگو بي قانوني يعني سوجي حربين بشركتك بفي شكل تذاكرن
دور في شركة هاني شان مثلا وان دولتي عرباي ديني مثلا شاندن سوريا العراق وهذا شان كرن شاندن ليبيا بخليفة خفتر آريكاري بير كرن قال لك قتل عام كرن إنساني سيفيل كشتن يعني كوم كوجي قال لك يمزن كرن هر دولة فاني هاني ذيك هر دولتي امبريالس ذيكاري هاني ذيك يجاري چه شکلی وگریه احتمال و چه شکلی دفع بردا فيها مهم حقیقتا يعني هكذا دعوه برچ فيه خواه بيا قابل كدن ببرسن تمام كم شكي سيف الدين جي ببرسن يعني بنجها في مجارش كي درهات يعني لقور هناك نيرينا سروكي واغنري بريغوجين و وزير باراستني سابون مباخني روسيا منفعتها وان لهفدو كت منفعتها وان دجي كده تبلهف بوياجي الهفدو نكرن جبر في بريغوجين هم بروي سري راكر لورا دبيانات خود جي راست ناوي ويدغو لبل الجور هناك نيرينين دنجي راست امريكا جي بلكي بشكري بدا واغنري لورا روسيا د ظاهره ده الهمبري هاف بوليتيكا داجون هيزك وها كود ناف روسيا ده د امبيجن نافندا روسيا ده شي لورا لشكري شير لشكري دكن ودهندور ده كاره بي ليخ يعني افنيرين جي دهاتن كرن ون شواد خوينن يعني براستي برجيا بكيتين نقاش كرن احتمالا واغنر işte Amerika pişkirti بدوان به حال حاضر تشتكي كرسمي بيقيا كرن دست تشكيتنا يعني نشانه كتشتنه ذات فن رسمي كي وش رسمي نه رسمي دي وقت راسبته واغنر دحضارو 14 ده حط ابا كرن جوي روجيشون ده وای نه سال قدیای سروی عده هي امکی قلا ارتشا روسیا بکن يعني روسيا ارتشا وی چاوی روسيا ارتشا وی هجمارا وی 3 مليون کی مليون و 14 ته گوتن نها او سروی عده یا ارتشا یا مزنیا دویمینه يعني سروی عده ارتشا کی پرمزنه بله جبو خاطر که پرمزنه هنك تشتا نكاره بك بچاوي امي بيجن اويجي جيكي دبات جيكي بن يعني او سازياوان او بوزياوان نكارن ولو تمكي كرت ارتشتان چيرك مجبور چدكن جبو خاطر که لاشيون مزنه ارتشان پرمزنه جيكي دبات جيكي ببن بروجا بمهات كره مثلا وقتی که ایریشی اوکراینیا کرن اب 2 سال زدهیه ایریشی اوکراینیا کرن یعنی براستی ارتشی روسیا دگوت امی جورته کهنده دروت روشند امی روسیا اوکراینیا گیشی بستیدن yani ve havle nişandan ve peygamber degotun وقتی که کتله حیات دروجا درباسی هندر اوکراینیا بون چکو سلاح بتان خالو توپا چون دسر يا خدا بكي بحضاي تنجي كشتن لبلي وقتك مازوتا وان قديا قارنا وان قديا قلي وان قديا وشغي عسكريا وانجي قديا لشكريا وانجي قديا çünkü Rusya devi evkeyde evki mertevi hat ortaya yani dupaşta mazot nahat dupaşta qarın nahat yani lojistik nahat dupaşta işte gücü nazım be silah ve çek ve mühimmat ve vançtihan nahat askeri Rusya'da ortada mı? Askeri Rusya'da ortada mı? İda askeri Ukrayna Luvan ve Geryan. Kötüyten vay avana tişkit başta civarınay Luvan ve Geryan İda askeri Ukrayna askeri Rusya'dan kıştım. Deve de cib hadara hat kıştım. Vakti ertiştihan çe bu askeri Rusya vek serleşkeri yapı, komutan yapı رخنه کرن بو وجبو چه مخته اف جهان و معانی ویدرا و ایروجی هن تشتکی ناگی جنبه تشتکی جو قوانه کی جمر نای سلاح جمر نای حتی بی بیراوه دوی دمی که روسیا کتب اوکراینیا قدره پالدر روانده قالا 65 حب جنرالی ارتشا روسیا هاتو کشتن بله و گوتن وانا عسکری وان کشتیه نک امیجی اوکراینیا لشکری اوکراینیا وان کشتیه yani leşkeri Rusya van evhe
generali xalkdan kuştun. Jibo çe, jibo xatı lojistik tişki juar nay. Ev psikolojik mezun bu. Yani ve tecrübe براستی ارتش روسیا د چچنیستان دا جی د افغانستان دا جی و یکی دیتو بو یعنی لشکر فرمی رسمی yani vi kari pek nani ne der Çeçenistan'da da jip grani ki did Afganistan'da da şu perişan bu o vegariya ve jenerasyona nuda eja evji ne utene brasti devleti emperyalist yedinci o haleşkeri kunne fermine o tecrübeyi on pır daha zedetirin o an dedim peş. Beli. Yani Rusya verite birleşkere fay fermi hem şerpeze de be hem razil de be. Onu ka peş tecihre. Rabu gazi Wagner kir. Yani leşkere Wagner ek leşkerin yani de taybete hoda leşkerin de peştaşçı hoda leşkerin de hazar. Vaki dene ek vanıcı girtigehi dene ام ببین اوی 15 سال 20 سال گرتگه هدا ببین حاصله ببین و عمره خود ورده پردینن تروکی واگنر جوانا وها گوته گوورن لجمن بخبتن وكون ايشك خبتن عسكريه بكن وكي كش بريوان جواره مالوان جواره ونش خد دبا بگرن كيفه ها بكن اما هن لشكري مبر افاناجي هجمارا وان جي حضاري دبي حاجه حضاري هي يعني واتيكم حد يدخل سلابته لشكر يه واغنري دجاجه ندقي 50,000 يعني حجمروان وهذا جبر كو هيزك نفرميه وهيزك وها او جبروي رقم لهفدو بلكي رونا لغور هناك خبره 25,000 دبي لغور هناك 50,000 وانا معاشي خوش كي دردستينن مثلا يعني شكو در واناتين خوي كرن گور خبره کی دوی سروکی واگنر مه معاشوی 100 میلیون دلار وهای یعنی رقمی وها افاقی یعنی کرم yani دوی وقتی که واگنر کت اوکراینیا روسیا yani وک خلاتک دا واگنری گوتن بکی تونک زیده زیر جی افریقا آنی داد خودی واگنری يعني وقت أبيع خرطك وقت رشوتك داوان وفي شيء بمشينن وعطيك واقدر نكت عن أوكرانيا الروشة روسيا بيتر خرط بطيا إذا جبوا شيء نهاب سكيك دكته أفسروكي واقدر أفسري دمها جي بوتين دبي جمرة سلاح بشينه روسيا جي نكي خجراندك يعني أو سلاحك واقدر تفاضل أو فريق واقدر تفاضل نكي هو سب هيك يعني ستايلك وقتی استایکر لشکری واگنری جه طرف لشکری اوکراینیا هاتن کشتن که هجماروان زیده بو ایدا لشکری واگنری دستروکی خو وگریان گویا هنه لشکر سلاح جبر بینن چکو رخا جبر بینن مهمات جبر بینن یا جی امی بدن کشتن چواکو وقت منها کار لشکری روسا دستروکی ارتشی کشتن شیخ پنج هوا دام کشتن ve işte evvel seri Wagner'ci bahatına kurbandı. İda psikolojik vak am dibinin nedir nabira saroki Wagner'i o Putin diye. Nabira saroki arteşa Rusya diye. Yani nabira hadiye diye. Doğru da psikolojik peşti ko aviya Ukrayna'daki vak bari xoda Moskova yani براستی روسیا جی دبته کاری خو نکر بو کوی هنکی جه اوکراینیا ورن ولاتی وان هم بین سردست بکن و بندست بکن اوی حکومت من حکومت خو کاری که وان واجد نبود یعنی باورم است بو افتشتی آنچه ببه یعنی از بالا خودم یعنی به پرجیا من نرخانده من پرجیا من مذاکر یعنی یک جیکی که بیجه سروکی واگنری وای لزلنسكي لهبهاتي بدلا بيبرا بدلا بيتشتا يان امريكا يان انجلترا تشكيوها من ناليديه كاتشي قارناك جيش دبي افسكريكا ياد نابرا وان داي حتى دبي تيارا يا بوتين خاص başka ki Seyfeddin قلتي نابرا ولا افسكريكا هل دنافا تشارتا بكن ام ايشا بوناين يعني ونحو واندر بله
امنرن ایرانی گوتنی خو هدیه بقدینم خیره خو بله اره yani İrancı ev havla nişanda go ev psikeka nabila ve de yani. Bale. Bes debir de çeki ev heyi am veçi bejin am ne bejin belki ve kemati cebe Putin jitbet hatana debe du ceral Erdoğan gel yani vek Erdoğan Ali Kari Partiye vek Rey Partiye vek çöpüm çindekim. Yani Erdoğan o Putin de nabila da ve germahi ki heyi yani bavarım tengasi de ve Erdoğan Putin tenine heyde. Çünkü havatyaman var nişanlı. Yani burası de seri ve beşe de ji min ve bahskir yani Türkiye jve heyde de tecrübe ki bidest xıstiye pazde tirmehi lehember devleti idare u milleti teşebbüse darbeye hatekkirin u devlet ya ji hükümet ya ji desilatlar لهمبر وی گاوی هیجا آویتن و ریخستنا فتوی وی آوای وی تشبسا داربه تیک برن yani mesele ki وهذا واگنر لهمبر پوتین درکت سری بلند کر دست اسیانه کر باجاره روستوی به دست خست هلیکوپتری روسیا خست وها دما کوان خبرات هاتن گلو Türkiye vedverda çi gav bavêje lewra Türkiye îro di ser herba Rusya û Ukraynayê da gavê pir stratejîk avêt, gavê pir hêja avêt. Yani erê Rusya ne dewleteke dostê Türkiye ku em wiha peznê wê bidin û em peznê Rusyayê bidin. Rusya Çeçenistanê da qetîamê mezin kir, îşxal kere, Afganistanê da qetîamê mezin kir, Sûriyê da qetîam dikir, hêjî wê der îşxal kere. د لیبیای دا عالیه حفتر کر ورحاصل نکو ام پازنی روسیه وردا بدن لبله ترکیه دما کو د سیاستا بین الملل ده لمساله بنيره يعني امريكا جو ام لمجاري تعقيب دكن ام هي تعقيبا في مساله دكن اردوغان لبوتين غاريا و بشكريا ويدا في غاوي وتشوا خوان دسي داخمه هي كرم براسي تهیکلیه ترکیه و روسیه بنا گو به هفدو هنه و ترکیه جی که و روسیه جی که هر جکش طرف عالم غربی یعنی امریکا و اروپا و حبکی ضعیف مشتاوان کله مجبورن خب هفدو گریدن حوجه وانش که گله کی به و تجاری تهیکلیه وانش که گله کی به هفدو هنه وقتا گو اف پریواگو چیه به تا سرسری روسیه و تا شرق خبیه شرق خبو خو به هفدو شر بکرانه خب خواهی شر چه بوانه و اف پروژه گو روسیا لترکی دمشین بدسته دولته پروژه گلکی مزن سانترالی الکتریکی و سایر چه دکن و گازی و بوری پترول و سایر پروژه گلکی مزن دولته آنجا چه بیان نه ایشی شرکتانه مثلا زاد هی وانا گش مثلا زاد هی وانا گش و خراب وانا و خرابان يعني لورا امریکایی شیطانه که گله که مزنه وقتا گو نریگو اف انسان سیانکار گلبر پوتین رابوی و حب که خص زحمت و زوری و عین وقت چوا آریکاری یک مزن دا اوکراین و روسیا دور سکنند خص ناف حریه و دور دیجی که آریکاری یک مزن بداهی لورا فینا هانی برنا مهکیوان دیسا چیکو دگو روسیا ارتشا روسیا جمر چکو سلاح ناشین جبرفه که ازش بازار محمود و چو اوکراین درکفم بله جبر مجبور ما روسیا چکو سلاح دی سادانی دوید جوه چاغله دمه کی چیک هي هفد بن وتينن لو يعني نپاقشن اوجيكي هر چقه دست روسیا هاتم چیکنش که روسیا بخوش کیر نه اولن يعني اولن باوري بو روسيا وغريان دولت اخو وغريان ابتدا خو ياكرن نپاقشن شو بوان اولين هاي غريزان يعني اجا وقتا في شكل روسيا ضعيفه كيف ادوين بوتين بيالجيكي نبيسانت محقق و آریکاریک سر حکومت اردوغان خواست ویژه که تجربه خواه نشاندن و گرفت یعنی تلهمبر بسکنه تلهمبر نسکنه و وانا هزا خواه زیاده تر بکن قوتا خواه زیاده تر وحشتا خواه زیاده تر بکن و بنافذه هرن اما وقتا که پوتین که گو از اوانه هانه بین ریزی بی قانونی دیکن اوانه بین جزا کرم جزا گله که مزن فینا اخانت
قوتان نویش خوش شکست یعنی پسیکولوژیک قوتان شکست وقتا گوجه ترکی و سایر دولتی دنیجی که پشتگیری دانه گوام وینا ناز کن هم روسیا حکومتای ناز کن پوتین ناز کن ادنی ناز نکن پشتگیری دان حکومتی و بیشک هیم بهتر وانا ضعیف دکه وانا جکه ایدی همه گویک تک ورتاوان نابینان وان لفدو بین و چی به فعج که ترکیه tabii ki ve bir kuvvetek hezek de peşte Türkiye Rusya çitişte meşru buxaz Rusya ne yapıyor? Yani Rusya ve bejed roja teng da te ali mükemmel pişkiriya yani Türkiye değil sadece da gavek eja gavek stratejik avet. Beli. Mala vava serçevaratın. Kek Nurettin Koseri. Kek Seyfeddin mala vava jibo beşler bunave. تماشاوان نجم هاتن داویه هفتیات پیش تا ایدا قربانیه روژا سبتیجی روژا شمیجی و برنامه چنبه امجنها دا ایدا و پیروز کن امانتی خدا بن